салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 2 октябр ман Хиромон Бахозода тақдим мекунам. Мақомоти муҳоҷирати Русия исми 100 донишҷӯи тоҷикро аз рӯйхати сиёҳи худ берун карданд. Ин донишҷӯён акнун метавонанд озодона ба Русия ворид шаванд ва таҳсили худро дар донишгоҳҳои ин кишвар идома диҳанд. Ин гурӯҳи афроде мебошанд, ки ҷиноят содир накарда, балки қоидаи кор ё иқоматро дар қаламрави Русия вайрон карданд. Онҳое ки мехоҳанд бидонанд, ки исми онҳо дар миёни авфшудаҳо ворид шудааст ё на, бояд ба сайти интернетии хадамоти муҳоҷирати Русия ва ё ба мақомоти тоҷик муроҷиат кунанд. дар Тоҷикистон бошанд, агар метавонанд ба хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд, ки дар онҷо баъзаи ҳамон шахсоне ки онҳо дар рӯйхати сиёҳ, яъне рӯйхате ки манъ ҳастанд дохил шудан ба Россия ҳаст дар онҷо. мақомоти тоҷикистон мехоҳанд ҳамин гуна 272 000 шаҳрванди ин кишварро, ки ба иштибоҳи хурдуреза роҳ доданд, аз рӯйхати сиёҳи Русия берун кунанд. ширкати барқи тоҷик мегӯяд имсол саъй мекунад бо вуҷуди ҷорӣ шудани лимит мардуми Тоҷикистон бо нерӯи барқ беҳтар таъмин шаванд. Аз рӯзи 1 октябр ҳаҷми интиқоли нерӯи барқ ба ноҳияҳои кишвар маҳдуд шуд ва ин вазъ то баҳор идома мекунад. Суҳбати имрӯз бо Нозирҷон Ёдгорӣ, сухангӯи барқи тоҷик, дар ҳамин бора аст. нахуст шароити маҳдудиятро шарҳ диҳед. дар Тоҷикистон ширкати барқи тоҷик аз шурӯъ аз 1 октябр ба қисман маҳдуд намудани нерӯи барқ сар кард, ки мақсади асосӣ аз ин дар сатҳи баланд нигоҳ доштани обанбори норак, ягона обанбори захираи обии энергетикии кишвар дар фаслҳои зимистон мебошад. мо бояд қайд кунем, ки обанбори норак обанбори танзими солона аст. обанборҳо чанд намуд мешавад? Обанборҳои танзими шабонарӯзӣ, солона ва бисёрсола. То вақте ки мо обанбори роғона бунёд накунем, мо ба ҳамин маҳдудкунии нерӯи барқ дар фасли тобистон рӯбарӯй ҳастем. ба он хотир, ки системаи энергетикии мо 99% системаи гидроэнергетикӣ, яъне ки барқи обӣ аст. Ва бинобар ҳаминам мо аз ҳамон лаҳзае, аз ҳамон рӯзе, ки маҷрӯи дарё кам мешавад ва мо ба истифодаи обанбор шурӯъ менамоем, аз ҳамон лаҳза мо ба маҳдуд намудани интиқоли нерӯи барқ, яъне ҳар қатра оби обанбори норакро ба ҳисоб гирифтан шурӯъ менамоем. мардум рӯзона чанд соат барқ мегиранд? ман дар тамоми гузоришҳо такрор мекунам, ки барқ ба соат дода намешавад. барқ ба киловатт соат дода мешавад. фарз кардем мо мегирем ноҳияи Ленин, ноҳияи Восеъ, Айни, ягон ноҳия. Ба ҳамин ноҳия дар тӯли як шабонарӯз фалон қадар миқдор киловатт соат нерӯи барқ дода мешавад. ва акнун ин ба ҳамон роҳбарони ҳам шабакаҳои барқӣ ва ҳам роҳбарони маъмурии ҳамон ноҳияҳо вобастаанд, ки ҳамин қадар нерӯи барқро дар кадом вақт истифода баранд. ман ҳозир гуфтам, ки ҳозир мо як вақти муайян карда нашудааст ва фақат мо кӯшиш мекунем, ки баъд аз нисфи шабӣ ва дар рӯзона дар соатҳое, ки он қадар ба барқ эҳтиёҷ нест, ба мардум интиқоли барқро маҳдуд намоем. роҳи ҳалли мушкили бебарқӣ дар Тоҷикистон кадом аст? ин мушкил аз Тоҷикистон иншоалло солҳои наздик рафт мешавад ва ман гумон мекунам, ки баъди бунёди боз дигар лоиҳаҳое, ки ҳозир дар нақша гирифта шуданд ва ҳатман баъди бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун на танҳо ин мушкилҳо рафт мешаванд, балки Тоҷикистон ба кишваре табдил меёбад, ки дар бозори минтақавии Осиёи Миёна ва кишвари интиқолдиҳандаи барқ табдил меёбад.
مقامات امور داخلی ناحیه سینا تحقیق حادثه ترکیش احتمالی را ادامه می‌دهند که هفته گذشته در محله استقامتی 91 دوشنبه رخ داده است. مقامات خبر سر و صداها درباره بلند شدن صدای مانند به ترکیش را در یک منزل کوچه علیشیر نوایی تصدیق کردند، ولی عین زمان گفتند که احتمالاً سبب ترکیش نه مواد ترکنده بلکه خلاپوشکا باشد. منزلی که در داخل آن ترکیش رخ داده است حالا مهر زده شده است. در شهر سنت پتربورگ روسیه کتاب مستند درباره مهاجران کوری تاجیک و فرهنگ ملی آنها به قلم دیزاینر روس کسینیا دیادورова نشر شد. این کتاب بر پایه تحقیقات، سفرنامه و هم صحبت‌های مؤلف با مهاجران تاجیکی که در شهر و مناطق روسیه کار می‌کنند تهیه شده است. مؤلف برای انشای این کتاب بعد دره برتنگ بدخشان هم سفری انجام داده است. در نشر کتاب پول افراد خیرخواه و هم بنیاد آقاخان استفاده شد. در یک صحبت اختصاصی با آزادی کسینیا دیادورova گفت میخواست با این کتاب چهره های انسان های واقعی را نمایش دهد. وظیفه من نمایش آن بود که اگرچند مهاجران کوری از فرهنگ دیگر نمایندگی میکنند و معاشرت با آنها با سببهای مختلف دشوارتر است، ولی آنها هم مثل همه انسانند و زندگیشان همین گونه پر از احساس و مشکل و رویداد است. از این جهت به فکرم من توانستم به هدف برسم. صحبت مفصل ما با کسینیا دیادورova به زودی در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نشر می شود. شهرداری دوشنبه نیت دارد ماه آینده همه همسالان پایتخت تاجیکستان، پیرمرد و پیرزن‌هایی را که 90 ساله و بزرگتر از این سین هستند قدردانی کند. در شهر دوشنبه 63 ساکنی بزرگتر از سن 90 زندگی می کنند. یکی از آنها سیف‌الله شریفوی 92 ساله است و به عیادت او همکاران ما از رادیوی آزادی رفتند. و پیشش کاسه شکسته دیدم بپرن نانی خوشونی نینار. مقامات میگویند پیرانسالان همسال شهر دوشنبه تاریخ زنده پایتخت تاجیکستان هستند که خاطره های خود را درباره پیشرفت پایتخت در سالهای شوروی و بعد کسب استقلال کشور حفظ کردند. از سایت اینترنتی رادیوی آزادی همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب این خبر و گزارش‌های بیشتر ویدیویی را پیدا کنید.